Bismillahirrahmanirrahim. Ku berkah sinareng kuasana Allah Subhanahu wa taala nu Maha Asih hasil musyawarah bini sepuh Majelis Musyawarah Sunda anu dihadiri jajaran bini sepuh kahiji Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DA, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi SE.MAP, Irjen Pol Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki SH, Dindin S. Maulani SH, Dr. Ernawan S. Kusuma Atmaja, Dr. Hajah Halimah Munawir, Profesor Dr. Agus Makpahan, Profesor Dr. HM Solehudin MPD, Raden Haji Ikik Lukman Sumadi Surya, Kiai Haji Ayi Hambali, Dr. Indra Perwira, Maijen TNI Purnawirawan Dedi Katamin, Maijen TNI Purnawirawan Deni Kairawan, Haji Aminuddin Asep, Darmawan Harja Kusuma Kang Acil, Hendi Kuncara Gurnita, Profesor Dr. Kiai Haji Adam Hambali, Dr. Ike Dewi Sartika, Profesor RP Kusuma Dinata di lantai 2 gedung 24 memutuskan 13 bini sepuh pamangku Sunda 1 sampai 13 dan jumlah anggota bini sepuh dibatasi sampai 99 orang, yang mana saat ini berjumlah 70 orang sebagai berikut. 1. Insinyur Burhanuddin Abdullah MA, bini sepuh pamangku Sunda kahiji. Kedua, Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Ade Supandi SE.MAP, bini sepuh pamangku Sunda kedua. 3. Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia DA, bini sepuh pamangku Sunda 3. Keempat, Irjen Pol Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki SH, bini sepuh pamangku Sunda 4. Kelima, Haji Jainuddin SH, Bang Haji Odin, bini sepuh pamangku Sunda 5. Dr. Hajah Halimah Munawir, bini sepuh pamangku Sunda 6. Dindin S. Maulani SH, bini sepuh pamangku Sunda 7. H. Mukman Abdul Hakim, bini sepuh pamangku Sunda 8. RH Ikik Lukman Sumadi Surya, bini sepuh pamangku Sunda 8. Dr. Ernawan S. Kusuma Atmaja, MPC MBA, bini sepuh pamangku Sunda 10. Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, bini sepuh pamangku Sunda 11. Profesor Dr. Agus Makpahan, bini sepuh pamangku Sunda 12. 13. Kiai Haji Ayi Hambali, bini sepuh pamangku Sunda 13. Demikian hasil musyawarah Majelis Musyawarah Sunda ini didugikeun mugia proses sejarah sosial ieu didugikeun mugia janten berkah kangge Sunda Tanjir Najuritan di Pati Ukur 13 Oktober 2024. Panitia Kerja Majelis Musyawarah Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.